Assalamu alaikum Рамзан байке. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Ар дайым жолукчу жерден жолугалчы. Жайлы? Ооба, жай эле. Сизди көргүм келди. Макул. Рамзан байкеге тоюм жөнүндө кантип айтсам? Кандай түшүндүрө алам? Кандай абалда болоор экен? Же айтпай эле койсомбу? Алия. Кириңиз. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшымын. Көпкө күтүп калган Жок, жоксуңбу? рахмат. Жакшы келдиңизби? Ооба, рахмат. Анда сейилдеп келеличи. Макул, кеттик. İzledim yolunu kara bitsen Sallaha sallan sizin dengimin Men seni uzatıp barardan Uğurdanıp nazdanıp qaradın Uzarıp baratkanda qaradın Sezdin bir yürüp muzağanı İzledik yolunu qaratıp sen İzleri kalmay mahabbattın emin Sanağı salgan sezindin demin Sadağım sezbedin Suyun tepsedin San oygu saldırıp ezbelmedin Çuruptun kıldarın çertkiledin Argunum almaşıp aycıldarga Nege sen sezbesin Ümit berbesin Baktыңды табарсың Ақ жолың açılıp қуасың Қиялдарың жетелеп қой бербе Азғырдың арсыз сезімде İzledim жолыңды қаратып сен İздері қалмай махаббаттың емен Санаға салған сезімдің демен Садағым сезбедin Suyun tepsedin San oygu saldırıp ezbelmedin Çuruptun kıldarın çertkiledin Argunum almaşıp aycıldarga Nege sen sezbesin Ümit berbesin İzledim yolunu qaratıp sen İzleri kalmay mahabbattın emin Sanağa salgan sezindin demin Sadağım sezbedin Suyun tepsedin San oygu saldırıp ezbelmedin Çuruptun kıldarın çertkiledin Argunum almaşıp aycıldarga Nege sen sezbesin Ümit berbesin Бүгүнкү күнү сонун өттү, э? Сага жактыбы? Аябай жакты. Макул анда. Үйгө барганда сөзсүз чалып кой, э? Макул. Сиз дагы өзүңүз таап ойлойбуз. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум, урматтуу Рамзан мырза. Сизди балдарыбыз Марат менен Алиянын үйлөнүүсү. Ак тоюна чакырабыз. Бар, бактыңды тап.